ikomeje kugenda itakaza ibindi bice nk'uko yavuye muri Rubero ndetse no mu gice cya Warikare. Ni 23 mu gicuku cyo kuri iki cyumweru ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ishusho y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhindagurika ku muvuduko uri hejuru. Aho ibikorwa bya gisirikare military operation biragaragaza impinduka zikomeye ku mpande zose zihanganye. Amakuru yizewe aturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba Frontline Intelligence aremeza ko ingabo za M23 zakomeje ibikorwa byo gusubira inyuma mu buryo bwa tactical withdraw mu bice byinshi byari byarigaruwe n'uyu mutwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iyi withdraw irakorwa mu buryo bunoze ibizwi nka organized retreat, igaragaramo gukoresha amakamyo ya gisirikare military logistics convoy arenga 20 yamanutse yerekeza Kabuhanga gushyira imbaraga ku mirongo y'umupaka, border defensive line reinforcement, kugabanya presence mu duce dutuwe cyane densely populated zone. Abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko iyi ari strategy ya repositionnement M23 ishobora kwirimo kwirinda igitutu cya diplomasi, international pressure, gutegura uburyo bushya bwo kurinda imipaka, defensive posture ndetse n'ibijyanye n'ihuriro rya FC ririmo guhura n'ihungabana rikomeye mu rwego rw'igisirikare, combat effectiveness degradation, bitewe no kubura ubufasha bigaragara ko biri kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba. Aravuga ko imirongo y'imbere y'urugamba iragenda isenyuka, hari iri gusubira inyuma mu buryo bwihuse, rapid disengagement, bice byinshi byasizwe nta mutwe ubirinda uhari. Abayobozi ba bamwe mu barwanyi ba M23 batangiye gutekereza gushyira intwaro hasi, disarmament scenario, kwinjira mu biganiro negotiation track, cyangwa se guhura n'igitero simusiga kiri gutegurwa na FRDC. Ku rundi ruhande, imitwe yitwaje intwaro yiswe Wazalendo iri gukora neza mu cyo cyasizwe n'abarwanyi, igatangiza ibizwi nka counter offensive operation mu bice byinshi za Warikare, Rubero ndetse na Masisi mu duce turimo dutandukanye harimo Mpeti, Kanune, Kateku, Kabukumbirwa, Rusamambo, Vukununu, Kinesi. Ibi bikorwa biragaragaza territory likabusha, gushyira ubuyobozi bushya, ibizwi nka area stabilization, guhagarika ibikorwa bya M23 distribution of rebel command. Nkuko bigaragara, ingabo za FARDC ziri mu myiteguro ikomeye, combat readiness. Amakuru y'ubutasi agaragaza ko hari kongerwa kw'ingabo troop build up, intwaro ziremereye heavy artillery ziri kwimurwa zerekeza ku mirongo y'imbere. Hari kandi gutegurwa ibitero ku rwego rwo hejuru, coordinate offensive strike. Ntego nyamukuru no gushyira mu kate M23 ku ruhande rwa FARDC, nicyo bashaka gukora ku mirongo y'imbere y'urugamba. Rero bikomeje kugenda bikomera. Reka twakire ko informo wacu tubwire byinshi kubiri kugenda biba. Tama, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Tudatinze rero Mutama, turagira ngo duhe ishusho y'ibiri kugenda biba. Bihagaze gute kugeza ibijyanye na repris tactique ya 23? Yego, reka mbere hano muri Goma ku gitondo cy'uyu munsi ndetse kugeza ku manywa habyukiye operasiyo ya 23 ndetse igaragaza ko yaburijemo igitero gikomeye cyari cyateguwe na FDL na Wazalendo mu mujyi wa Goma. Rero iki ni amakuru babashije kumenya y'ubutasi bwabo, baza gusa naho basatira abatanga amakuru cyane ku ruhande rw'iyi pozisiyo yari muri biriya bice bya Virunga muri pariki. Baza kusa naho hagize abafatwamo, rero batanga amakuru ku buryo byabaye nkaho bica intege iki gitero cyari byinjire muri izi nce n'ubundi bushize bari baturutsemo ugana hano Mugunga. Rero byabaye ngombwa ko M23 isa naho itizeye ko icyo kintu cyaba kinoze cyo kuba bizeye ko icyo gitero kiburirwamo, kuko nta bigeze bagera muri biriya bice. Ni igikorwa cyabayeho kisaka cyane ndetse cyahereye mu masaha y'igitondo kugeza mu masaha 7 z'amanywa, ubona ko cyaciye mu karitsiye nyinshi cyane, ariko n'ubundi hakaba hagiye hatahurwa abakoranaga nabo mu buryo bw'ibanga ndetse bo batuye bisanzwe muri biriya bice, aribo batanze amakuru y'uko iyi operasiyo yari iteguwe ndetse kuri uyu munsi
munsi aribwo icyo gitero cyari kuba mu masaha y'igitondo. rero ni ikintu ubona ko cyabaye nk'aho ku baturage n'ubundi bagikomeje kugira icyikango, kuko bumvaga ko bashyizeho akadomo rwose nta kibazo kigihari kijyanye n'umutekano, ariko ukaba ubona ko byanze bikunze muri iriya pariki bitaraba byiza cyane, hashobora kuba hakirimo ibirindiro by'umwanzi cyane. Ku ruhande rwa FDL rubona ko iyi pariki imazemo igihe kandi yari ifitemo ibirindiro bikomeye. yego, reka duse naho twerekeza kuri iyi nkuru n'ubundi iri kugenda igarukwaho na benshi cyane, yuko M23 ikomeje kugira ibindi bice ivamo nyuma y'ibyo muri Warikare ndetse n'igice cya Rubiru. ubu haravugwa noneho Karehe yuko hari uduce twinshi tuza kuvamo, ubwo ucyumva ko Minova irimo kandi uzi mu ntera irimo, kugira ngo ugere Isake urahita wiyumvisha ibindi bice biri inyuma ya Minova byaba nk'uko bingana, bigaragare ko ari ibice byinshi cyane, ariko hakaba hibazwa uburyo ki iyi santere ya Minova ari urujya n'uruza ariyo icamo umuhanda werekeza Bukavu ndetse uhuza ibikorwa byinshi bya M23. ukibaza inzira baba basigaranye yabahuza n'abari muri Sud Kivu, ku buryo ubona ko ibi abenshi bari gushidikanya ko bishobora kuba byavuzwe ariko ntibishyirwe mu bikorwa bijyanye n'akamaro k'aha hantu ku ruhande rwa M23. kandi aya ni amakuru yiviriye muri M23 ubwayo, ntabwo yavuye mu rundi ruhande. rero ni ikintu ubona ko kibaye ari nk'ikibayeho abenshi bavuga bati birashoboka ko cyaba ari cya gihe kigeze cy'uko M23 ihura n'ibibazo nk'ibyahuye nabyo muri 2013. rero ntabwo haraboneka umwanzuro wa nyawo ugaragaza ko ibi biri bushyirwe mu bikorwa nk'uko byatangajwe na M23. abaturage bo bari gukora iki kugeza ubu nyuma y'ibyo byose biri kugenda biba? Bishimiye kugenda kwa M23? Barababaye ko igiye? Amarangamutima y'abaturage ni ayahe Mutamu? hari ikibazo nko mu gace karimo abaturage bamazemo igihe M23 ihagenzura. urabona ko ahantu maze hejuru y'amezi 8 cyangwa umwaka haba hari urujya n'uruza cyane no guhuza cyane n'ingabo zihayagenzura umutekano. urumva ko haba harimo n'abo mwabaye inshuti benshi, rero hari kujya habamo ikibazo cy'uko harimo ababigamo, kuko ubu mu gice cyagura bigaragara ko harimo icyo kibazo aho cyabaye, ku buryo ubona ko byanze bikunze nta mutekano bizeye baba basigaranye, bijyanye n'uko abenshi basigara bashinjwa ko bakoranaga na M23, ku buryo harimo ababihutarizwamo cyane ndetse bakaba babiburiramo n'ubuzima, kuko ahantu hahora iyi challenge yo guhindura ingabo bitandukanye bijya bigira ingaruka nyinshi ku baturage, ko nta byishimo babifiteho cyane, kuko bazi ko harimo ababizira byanze bikunze. Yego, ahandi kugeza ubu ku birebana na operasiyo zaba zamaze guhagarara, FARDC n'ubundi ikomeje kubakurikiza urufaya? Operasiyo iracyakomeje mu bice bitandukanye, yaba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. ubu nko muri Sud Kivu mu gace ka Minembwe hano za Mikenke n'ubundi iriwe imirwano ku gitondo cy'uyu munsi, ndetse ubona ko n'ubundi iki kirere kirimo drone nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko nta gahenge bashaka guha iki gice cya Minembwe bijyanye na koalisiyo ziriyo ndetse n'ingabo zagiye ziyongerayo kuri uyu munsi ndetse n'igicamunsi cy'ejo, ko ari agace kamaze kugeramo ingabo nyinshi cyane ziri mu bihumbi, ku buryo ubona ko imirwano bagiye gushyira muri iki gice cya Minembwe kuri FARDC yateguye ishobora kugira byinshi hindura muri iki gice cya Sud Kivu, kuko babonye ko arizo mbaraga ishobora kubaho cyane, kuko bamaze kumenya ko M23 twirwanaho bigaruriye ibi bice bya Minembwe byaba biboroheye cyane kugenzura uyu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko nabo batabasha kuwinjiramo ibi bice bikigenzurwa na FARDC, kuko nta mutekano bawugirira. Bafite inyeshyamba zabo bahora bahanganye nazo. Rero ni ibintu byinshi bigaragaza icyatumye M23 ituruka muri ibi bice subira inyuma, ariko ukabona ko ari ibintu bizayigora cyane bikomeye mu bijyanye n'umutekano wabo muri utu duce twa Arigongo na Bingi basubiye inyuma. Ubona ko hatazabura operasiyo za FARDC zizaza zibagabwaho buri munsi bijyanye n'uko iyi tero bagiye kujyamo itameze neza.
yego naho ku zindi agisi zo bizifashe gute ahandi? ku zindi akisi ni aha ni mu gace ka Masisi n'ubundi winjira muri Warikare, hari ingabo zigaragara ko kwartiriyo igizwe n'ingabo nyinshi ku ruhande rwa FARDC z'abatanzaniya cyane, ubona ko ari nabo basa naho bari kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibi bice, ndetse ubona ko bari no kubikora neza kuko amakuru ahari ni uko izi ngabo za Tanzania ziri gukora muri ibi bice zimenyereye operasiyo muri ibi bice cyane, ubona ko ari teri isa naho yabagwiriye neza. Ariko ku gicamunsi cy'ejo hari inkuru mbi yababayeho cyane bijyanye n'uko babashe gusa naho basatira ibirindiro bya M23 mu buryo butunguranye, ko bari kwarisiye ariko ari bo bari imbere mu buryo bangaga ko Wazalendo ndetse n'ikwarisiye Fidele bari kumwe ishobora gusa naho yabatenguha, kuko ubona ko batajya bakunda guhuza cyane muri operasiyo. Iza kuba ngombwa ko babereka ko bahunze defense zabo, iza kuba umwaka wo gutegwa mbushi, kandi aribo basa naho bari mu bice by'imbere, baza kuraswaho cyane bikomeye, ndetse habaho gutakaza ku ruhande rw'izi ngabo za Tanzania, ndetse haza kubamo n'umwuka mubi cyane hagati yabo na FARDC, bavuga ko kuba bafashe umwanzuro wo kuyobora urugamba akaba ari bo bajya imbere bashobora kuba bagambanira FARDC yari yasigaye inyuma. Ni ikintu kiri kujya kigenda kigarukaho umwuka mubi, ku buryo ubona ko guhuza koalisiyo muri izi operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu biri kujya bigorana cyane, ku buryo hashobora gufatwa izindi ngamba z'uburyo bajya bakoramo operasiyo badakoze koalisiyo z'uruvange rw'ingabo. Yego dusa n'aberekera muri muri Sud Kivu, aho amakuru agaragara cyane muri Uvira ko bitoroshye cyane bijyanye n'imyiteguro cyane ikomeye ku ruhande rwa FARDC, ubona ko itarambirwa kuzana ingabo, ndetse zimaze kugera ku bucucike burenze cyane bijyanye n'imibare irimo muri Uvira, kuko ku manywa na nijoro ahariho hose ubona ari ingabo gusa. Ariko ukaba utibaza impamvu iri kwibazwa n'abantu benshi ko izi ngabo ziri kuza muri ibi bice, kandi ubona ko nta mugambi wihutirwa wo kugaba ibitero kuri M23, kuko ubona ko bakikanga ko ishobora gusa naho yababangamira cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ukibazwa izi force zihora zongerwa muri ibi bice n'amadeployment menshi atandukanye, icyo abasa naho agambiriye ni uburyo ubona ko bashyize imbaraga cyane mu bice bya Minembwe kuri FARDC, ku buryo ariho bagiye gusa naho bakaza imirwano ku rwego rwo hejuru. Aha hasi bagasa naho barindiye ko bakwinjira muri Uvira, ariko badatangije imirwano, kuko bafite amakuru ko M23 isa naho ariyo irindiriye ko imirwano ishobora gutangizwa na FARDC, bakabona impamvu igaragara yuko binjiye mu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko hakirimo ikintu kimeze nk'ikikango cyo gutinya ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga, bijyanye n'uko n'ubundi Uvira M23 n'ubundi yari yayivanyemo bijyanye n'amasezerano ndetse n'amabwiriza avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, reka dukomeze noneho paji ikomeye n'ubundi tuze mu birebana n'ibyatangajwe na leta y'u Rwanda ku birego bikomeye za Congo, n'ubundi ku bijyanye na kesi ya Madamu Denise Nyakeru. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza utubwira izindi operasiyo uko zihagaze. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Congo Denise Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi yamaze iminsi mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu, twababwiye ko Mujyaya yagize ibyo atangaza. Nyuma rero y'uko ibi bibaye, mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye, ambasade ya leta y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuwa gatatu, yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda w'umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano w'itsinda rya Congo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyi ambasade yongera ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Congo yombi bari bacumbitse muri iyi hoteli
ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko atari yitwaje intwaro yabujijwe z'ako kanya gato gukoresha esanseri. Binavuga ko bitari bikwiye kuko aho hari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ibibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. BBC News gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Nta gihamya atanze mu yajya yumvikanishije ko bishobora kuba hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu zabaye mu gushaka kugira nabi Denise Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ambasade y'u Rwanda iravuga ko ibyo Muyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati ibi binyoma bigayitse byagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo riva muri iyo hoteli nk'uko babivuga. Imbere muri iryo tangazo ambasade na ambasaderi Ata Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga rwa X n'ushyigikira leta ya Kongo iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denise Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasaderi. Yongero ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mutwe w'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta y'u Rwanda na Kongo bikaba rero bimaze igihe bivugwa mu nkuru zitandukanye, aho leta ya Kongo yagiye kenshi ishinjwa gukora ibyaha bikomeye, ndetse leta ya Kongo yagiye igaragara kenshi ikorana na FDLR, ibyo benshi bagaragaza ko ari ibyaha ndetse n'amakosa ateza ibibazo. Nuko bihagaze, nuko bikomeje kugenda bimera. Mutamaro turagira ngo tujyane ku zindi aksi naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka tujye mu Minembwe. Ubona ko n'ubundi bitero bikomeje bya drone cyane biri kwibasira uduce twinshi kandi biri kugira ingaruka cyane ku baturage, ndetse ubona ko ari ibikorwa bikomeye ku ruhande rwa FARDC iri gukora ibishaka kugira ngo ibashe kubangamira ibikorwa byayo 23 na twirwaneho, ndetse no kubaca intege mu buryo ubona ko hari nk'aho ari ryo cumbi rya bose kandi ariho hantu h'ingenzi babasha kubungabunga bijyanye n'abaturage bahari. Rero ukabona ko FARDC iri mu mugambi ukomeye wo gusa naho irimbura aka gace bijyanye n'imirwano ihorayo ya drone za buri munsi zitica umunsi n'umwe. Ubona ko M23 twirwanaho basa naho babaye nk'ababura umwanzuro wafata kuri izi drone, kuko ubona ko bimaze igihe kandi byabaye nk'aho birambirana ku rwego rwo hejuru. Rero hari umugambi mushya M23 ndetse twirwanaho bafite wo kwinjirira ibice bya Mwenga, ndetse ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa gukorwayo muri iyi minsi, kandi amakuru ahari nuko bimaze kugaragara ko hari imfosi zavuye hano mu Minembwe zerekeza muri Mwenga, ndetse ubona ko ari na nyinshi cyane bijyanye n'uko ubona ko bagiye gusa naho bashyiramo imbaraga mu buryo bwo gusa naho badubatinga muri icyo cyangwa mu buryo basa naho batanze akazi kenshi ku ruhande rwa FARDC kugira ngo ye gusa naho ihugira muri iki gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yego, naho ndagira ngo ishusho nabwo ijyanye n'abasirikare b'abanyamahanga uhereye ku Barundi Bangora, ugenda utubwira buri kimwe cyose ku byo bo bari gukora na update kuri bo. Kiriho kuri izi ngabo zisa naho akenshi ubona ko ziri cyane muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Uvira. Hari amakuru amaze kugaragara ko ingabo z'igihugu cya Tanzania zimaze gusa naho zinjira muri rwano ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru baduha nuko ifite amakuru ko izi ngabo ibi bintu zinakora zibishoboye cyane, nubwo inshuro nyinshi hakunze kubaho ibyago biba ku musirikare wese byo gutakaza, ariko ni ikintu cyabagoye cyane cyo kuba bararwaniraga mu bice batazi kandi badahuje neza na parite bari kumwe.
ubu rero basa naho bashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ubona ko aho ingabo z'Uburundi zimaze gusa naho zigenda zidohoka mu operasiyo akomeye cyane zinayagaragariza ko ziyayoboye. Ubu igihugu cya Tanzania izi ngabo zayo nizo zisa naho ziri kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibice bya Minembwe, ndetse ubona ko ziri no gusatira muri ibice bya Plene zizi muri ubwira ko bashobora kuba aribo bareka bagasa naho bagenzura ibikorwa bya operasiyo byose, nubwo akenshi FARDC ikunze gusa naho ibangamira ibikorwa by'izi ngabo zaje gutanga musada mu buryo ubona ko ziba zishaka ko ziba arizo zigenzura ibice ibyo ari byo byose na operasiyo zose ziri gukorerwa nk'abenegihugu. Ariko ibi bihugu byaje gutanga musada ukabona ko umwuka wabyo bigaragaza ko FARDC yigirira abagambanyi benshi kandi ikabigira n'ikosa ryo kutarwana bishyizeho umutima. Ariyo mpamvu ubona ko baba badashaka ko komanda wo muri FARDC ari ugenzura operasiyo ziri kubera hano, kuko hari igihe atanga amabwiriza atari ngombwa ku rugamba, ndetse ukabona ko izi ngabo zijya zimera nk'aho zitabyumvise kimwe. Iyo habayeho nka wese ugasanga zibaye nk'izisigaye mu mirwano zonyine, hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuraswa bijyanye n'uko baba badahuje umugambi ndetse n'amabwiriza ya operasiyo baba bari. Yego, reka tugane ku musozo. Niba wenda hari indi ngingo mu makuru ufite utatubwiye wayitubwira tugasoza. Ikiriho ahangaha ni ukubona ko ku ruhande rwa M23 muri iki gice cya Pende Rusizi amaze kugaragara ko ku munsi w'ejo w'igicamunsi hari ingabo zindi zaturutse muri ibi bice bya Kamanyura zerekeza mu bindi bice, ubona ko ari ingabo bitazwi uburyo zageze muri aka gace, kuko ntabwo zigeze zigaragara ku manywa ziza n'imodoka cyangwa n'amaguru. Ubona ko ari force ngari kandi nini isa naho ishobora kuba yarakoreshejwe mu kuhagera mu masaha y'ijoro, kuko ziri kwerekeza muri ibi bice bya Pende Rusizi aho pozisiyo za M23 zose zideployinze. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri Mbwe Rudende bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.